بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب بإسن رتي هاجراتو ربي سبحانه وتعالى ندن دياتي يادا في مراد خيسن إسن فاقوتو سننجتشا سلامتان بريدون نئويتون أرقويتو سلامتا جاللا سلامتا ورجنتا إسن رتي هاجراتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تون سجنتاتي سن تاريخ إسلاما تكا سينا إسلاما جتشودان تن إسنف دهاتو ويتتاتو دوبغرتي إن شاء الله تبارك وتعالى يوفر إن ربي تنتاتي بكا يرو دبرتي اتلام الراهي جلقمنا يرو دبرتي واليادتشي سوداف دوبغرتي وائلو ليماما خيستي قوتوان جينوتا إسلاما صحابة ببريدو ورد وقرتي بكسنيتي وريقا مخفالي توكو توكو إساني مكاد وينيتي دابنيتو رججولا الرانتاني إن شاء الله ورد وقرتي لولا يماما لولا أكان جبا لولا سلا إسلامني خلاص الدنيا را قلي جامي دوبقرتي اتين نمني سلا قرا مرتشوف خيخ الرب سبحانه وتعالى رحمة ساتين إسادك أبي دوبقرتي مشرك توتا مرتدوتا دوبقرتي cabse ummata duba gartee achitti wareegama kafalan keessaa ilaalla. Isaan keessaa duba gartee sahaabticha beekama Abu Dujaana nama ja'amu. Abu Dujaanaan kun warra Madiinaati, nama jeyna, nama duba gartee sodaa habbaa takka illee hin qabne. Duba gartee inni kuni gaaf tokko Rasuul sallallahu alayhi wa sallam seeyfii takka baaseeti maal ja'a? Seeyfii tana duba gartee eenyuutiitu fudhatee haqa saniin itti dalagaa jennaan sahaabaan hundinuu duba gartee calja'an. Hogguu kana duba gartee Abu Dujaanaan harka ol baase yaa ergamaa rabbii jeen alayhi salaatu wassalaam anaatiitu haqa saniin itti dalagaa je'ee fudhateeti achi booda duba gartee gaafatte shuuf al-adab yaa ergamaa rabbii famaa haqqu hada sayf haqni duba gartee seeyfiin tuni narraa qabdu maalii jennaan maal je'een haqni seeyfiin tun sirraa qabdu duba gartee nama rabbitti kafareen ajjeesuudha je'eeti rasuul sallallahu alayhi wasallam duba gartee himeef seeyfii tana qabattee karaa rabbii keessatti loluuni nama rabbitti kafare ajjeesuudhaanii je'eeti rasuul sallallahu alayhi wasallam seeyfii tana kanneef ja'an. Inni kun duba gartee akkasuma gaafa lola badrii duba gartee maal dalagee obboleen kiyya kan islaamaa carqii diimtuu takka qaba. Carqii diimtuu tana waytaanii fi duba gartee ifkhannuuf deemu takka duba gartee gizee garaa murate takka duba gartee gizee khalaas if booda hin deebi'uu jechuu ifitti hime malee hin baasu jaan. Carqii diimtuu tana fuudheeti matatti hidhate. Duba gartee gizee carqii diimtuu tana fuudhee matatti hidhate sahaabaan maalitti beekan khalaas Abu Dujaanaan garaa muratee ka'e if booda hin deebi'utti isa beekan. Carqii diimtuu isaa san matatti hidhatee seeyfii rasuul sallallahu alayhi wasallam khanneefsan qabatee akkana duba gartee qoma isaa tana dhiibaa duba gartee salfii duba gartee sahaabaa babbareedaa san dura deeme jechuudha. Rasuul sallallahu alayhi wasallam maal je'e deemisa akkana kana rabbi subhaanahu wa ta'ala ni jibba bakka akkanaatitti malee jee duba gartee rasuul sallallahu alayhi wasallam. Na'am kuffara sodaachisuu fi warra diin rabbiititti kafare warra ergamaa rabbi arrabse warra ergamaa rabbii cinqe duba gartee isaaniin sodaachisuu fi duba gartee akkasitti deeme malee Abu Dujaanaan nama boona qabu miti duba gartee. Sahaabtichi duba gartee bareedaan Abu Dujaanaa ja'amu kun warra duba gartee lola yamaamaatitti shahide keessaa tokko. Duba gartee akkaataan inni itti shahide akkuma ammaan dura dubbannee dabarsinetti waytaanii fi duba gartee Musaylamaan ummata isaatii wajjin bakka hadiiqatul mawt jaamtu duba gartee ganda dalleyaa tokko jira. Achi gizee seenee sahaabaan duba gartee hulaa cabsanii itti ol seenan duba gartee gizee kuffaartota irratti duba gartee dallee gubbaan itti utaalu miilli isaa cabe. Abu Dujaanaan jechuudha. Osoo miilli isaa jilbii isaa cabee jiruuti duba gartee kadhadhabe hin jenne akkasumatti duba gartee lola san itti deeme faqaatala hatta
حتى قتل أبو دجان رضي الله عنه وأرضاه إني كن دبغرتي أماس أكسمتي دبغرتي ور مسيلمة الكذاب أجيس خيساتكو أكما أمان درا دبني دبرسنتي مسيلمة الكذاب وحشية دبغرتي تيا دربتي مالي إبو دربتي إبو دان دبغرتي قوم إساتنا خيسا ديري لفت دربي أبو دجانان إرتي أتالي مرمى إساء إراموري جان وحشي ابن حرب مال جان ويتا أبو دجانا أركب والله رب ما خيتي تبخا جان نافياتي خيسا إن إساء خنا أكا أجيسي جئتي إتي دبا چوتوري دبا غرتي صحابتي بريدان خون ويتاني في دوء ديمو جتشا أجائباتي دبتي دبا غرتي وبلنكي خان إسلاما مال جاء دبا غرتي زيد بن أسلم itti oseeneti Abu Dujaanaa rabbiin dalagaa toltuu isaa irraa haa jaalatu isaa sakraatul mawtii keessa jiru itti dhaqee gizee arku fuulli isaa kun akkanatti ifa lima laha maaliif hin infne hoo ergamaa rabbiitii wajji jiraachaa ture bara alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbiitirraa duba gartee diin babbareedaa kana dhaalaa ture ergamaa rabbiitii wajjin duba gartee jiruu imaanaa jiruu tawhiidaa jiruu taqwaa jiruu duba gartee dunyaaf bolola hin qabne dabarse waytaanii fiduuf deemu duba gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala fuula isaa isa ibse yaa abaa dujaana je'een maaltu fuula kee akkanatti si ibsaa je'een wallaahi alazim waan inni dubbate laa obboleeyyan kiyya kan إسلاما واني نجي مالي يا أبو جئين أني خيرين تكتنين دلقت لي دبقرتي فولخنا نئبسيتي يجي شكوهم بيخو جين أمو وهم لما قفان في التبيخها جئين واني لمن سمالي جنان قال رضي الله عنه وأرضاه كنت لا أتكلم فيما لا يعني وان بؤانا تنكني وان فايدانا تنكني وان نهنجيني وان نين خيس سيني أبدا نمان هندب النجا قال بأبي هو وأمي رسول صلى الله عليه وسلم هذا في أباقي فداء سانيها بهن إرجع ربيتي عليه الصلاة والسلام لبنتي فداها باتف رسول صلى الله عليه وسلم ما جاء من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني إسلام ما نمتشاتلون أتي نما إسلاما نما غاري نما خبجما نما جالتما نما قالي ربي جلب تمي خنجأمتو تركه ما لا يعني وان فايداسي في الأمن وان بؤاسي في الأمن إيسو لا هيا إرقام ربي تجا عليه الصلاة والسلام كأنما دبقرتي أكوان أبي دجانان حديث خان رسول الله عليه الصلاة والسلام هجته خيتي نعم إيجا حديث خان رسول الله عليه الصلاة والسلام تكاوان إسهنين خيس سينيهم بيخو يا أبو ميك أنتمي خينياتي تو قيا خانوان هنتاني لا تتشاولا ميك أنتمي خينياتي تو وان بؤانو تنكمنت تيرو إساقو بجرا ميك أنتمي خينياتي تو دبقرتي وان فايدانو تنكمنين دبقرتي حاسويني يرو تيني بلي سجر وبلين كي خان إسلاما نن واني دبقرتي فولا صحاب تجخنا إبسمالي وان ننجيني خيسا وان bu'aan qabne waan faayidaa naaf hin qabne waan nan ilaalchisne keessa abadan seenee hin dubbadhu jee Abuu Dujaanan lammiisaadha tana duba gartee obboleen kee kan islaama lammiisoodha maal jee qalbiin tiyya namuma islaamaa hundaafuu nageenya qabdi dhukkuba tokko obboleessa kiyyaaf as keessatti baadhadhee hin rafu histii takka duba gartee akkamittiin obboleessa kiyya kana miila cabsaa akkamittiin haada isaa fida akkamittiin boolla isaaf qota akkamitti inni na caala akkamitti inni beekumsa narra arkata akkamitti inni dalagaa bareedduu narra arkata akkamitti inni jiruu bareedduu tana narra jiraataa je'ee takkaa duba gartee nama islaamaatitti hamtuu yaadee hin beekuu na'am wallah qalbiin isaa qulqulluu turte بولين كي خان إسلاما أكما بكمو واني دوبا غرتي غافا خان نمتيجتوكو جنتنك إمالي غافتوكو رسول صلى الله عليه وسلم أكما إسنو بيتن صحابة وجين أكنت تا أجرا مال جاء رسول صلى الله عليه وسلم قرباتوكو نمور جنتات الراخنتهتو إسنتي أصبه فتاج رسول صلى الله عليه وسلم الله قرباه الرجنتا نعم إيه قربا والرجنة تقوتيتو إسنتي أصبه افتأج رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أكن وجدت في قربان تقو قب جيتما أصبه هنا ودعتي بشارة كانت لبلب الرجاء
kophee isaa harka lamaan qabataa inni fuun beeku akkana jechaa deema. Hogguu kana duba gartee akkana ilaalanii ajaa'iba du'an sahaabaan. Hogguu kana sahaabtichi tokko gurbaa san bira dhaqe. Maal jeen yaa aboo ani akkanattiin duba gartee abbaa kiyyaa wajjin rakkoo wahii mudadheeti yaa aboo si biraan buluu fedhaa jeen bakkaan buluun qabu. Tamaam tafaddal ol naqe. Guyyaa sadii duba gartee sahaabtichi kun dhiiroo namtichi kun maaluma dalagee jannata kana arkate jannata bareedaa halkanii guyyaa isa barbaadaaf qabeenya kee kennachuu jirtu halkanii guyyaa jannata rabbii barbaadaaf fuula rabbii dhaabbattee salaattu halkanii guyyaa duba gartee jannata barbaadaaf khayrii adda addaa dalagattu jannatuma kana dhiiroo dalaguma tamiini arkate anisniin arkadhaa shuuf bolola sahaabaan jannataaf qaban yaa dhiiroo yoo nuti arra waan akkanaa tana yoo daleedan jannatanii arkatanii yoo nun ja'an akka sahaabticha kanaatitti murannee jannata rabbii kana arkachuudhaaf wareegama kafalamuu qabu hunda waan silaa tahamuu qabu hunda niin godhaa jennee if kanninee ni deemna obboleen kee kan islaama shuuf jannata rabbiitiif hangam takka bolalan jannata rabbii hangam takka jaalatan rabbii isaaniitii wajjin wal qunnamuu hangam takka fedhinnaa qaban Allah yaa aboo wallaahi rabbiin dalagaa toltu isaanii irraa haa jaalatu nutullee akka isaanii nu haa godhu alaa kulli haal sahaabtichi kun gurbaa bira ni bule gurbaa inni warra duba gartee halkan kana dhaabbatee rabbi booyaa bulee salaataa bulee soommalee nama duba gartee ibaadaan khafif godhese lakkii gurbaan akkasii miti gurbaan halkan rabbii kana ciisaatu bula gizee subii azaame keetuma subii isaa salaata ammoo halkan kana gizee gara gaggalu zikii rabbii godhaatuma gara gaggal hogguu kana sahaabtichi ajaa'iba jee jechuu hay dalagaan gurbaa kana jannata kanniteef maali dhiiroo hogguu kana eega duba gartee guyyaa sadii bira bule booda dhagee jeemboo ani nam takkaa wajjin illee waliin lole namoota wajjin nagiyaan qaba ammoo rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam isaatu akkana je'ee dubbatuun dhagee maaluma daleeydinaa hin je'een yaa aboo je'een gurbaan ani waanin dalage takkallee fittiin beekuu jeen ammoo takkaa dhukkuba takkaa hammeenya nama islaamaatiif qalbii keessatti qabadhee ciisee hin beekuu jeen na'am obboleessi kee yoo arra waa arkate ni gammadaan akkas jechuu isaati yoo obboleessi isaa tokko arraan tana sadarkaa guddoo takka arkate ni gammadaaf akka waan ifii arkatetti yoo obboleen kee kan islaamaa qalbii ifii tana qulqulleessuun dhukkuba obboleessa keetiif baadhachuu dhabuun obboleessa kee gizee arkite gammaduun yoo inni sadarkaa bareedduu takka irra jiraate akka waan ati ifiif waan saniitirra jirtutti gammaduun yoo inni rakkate akka waan rakkoon san sirra geessee rakkattee cinqattee hiraaruun duba gartee waan laaftuu sitti hin fakkaatin jannata rabbii siif kenniti tana tan abuu dujaanaa fuula isaa ibsite rabbiin duba gartee warra keessaa fi gubbaan tolee bishir jechuun duba gartee xiqqashuuf booda deebinee seenaa isaa laala abbaad ibni bishru kun isaa dardaraa isaa shabaabaa isaa umrii duba gartee dargaggummaa keessa jiru isaa bashannana fedhu kana nama duba gartee ambaasaaddara ergamaa rabbii mus'ab ibnu umeer harkatti islaamawa keessaa tokko duba gartee inni kun wayta rasuul sallallahu alaihi wasallam mus'ab ibnu umeer khara madiinaa ergu abbaad ibnu bishir mus'ab ibnu umeer kana isaa qur'aana rabbii kana dhangalaasaa qara irraa dhaggeeffatee ala kulli haal eega mus'ab ibnu umeer da'waa itti godhe booda warra duba gartee inni kun isaan harkatti islaamawe mus'ab ibnu umeer harkatti islaamawe gaaf takka rasuul sallallahu alayhi wasallam mana aishaa keessatti duba gartee halkan dhaabbatee salaataa bulee jira rasuul sallallahu alayhi wasallam mana isaa keessatti kana duba gartee sagalee abbaad ibnu bishir dhage hogguu kana rasuul sallallahu alayhi wasallam yaa aisha je'een tun sagalee abbaad ibnu bishriiti jennaan yaa ergamaa rabbii jetteen alayhi salaatu wasalaam قال صلى الله عليه وسلم يا الله هركي إسا سميتي القبي اللهم ارحم لعباد يا ربي قبل تشخي عباد خناف رحمة قوليف جئين رواية براخي ستي يا ربي رحمة قوليف جئين يا الله دعائي ارقما ربي عليه الصلاة والسلام ورى أركة خيساهي عباد ابن بشر دوبا قرتي أكسما إن يكون أماس nama duba gartee gaaf tokko gurbaa yahudaa tokkootitu rasuula rabbii kana arrabse
afaaniin adabachuu dide hogguu duba gartee jecha hamaa kana darbachuu eegale maqaan isaa duba gartee Ka'ab ibnu Ashraf jedhaniin duba gartee hogguu kana rasuul sallallahu alayhi wasallam yaa aboo eenyutiitu gurbaa kanarraa hafuura na baafachiisa jedhe rasuul sallallahu alayhi wasallam warra duba gartee namticha san ajjeesee ergamaa rabbii gammachiisee qalbii isaa tasgabbeessee hafuura baafachiise keessaa tokko Abbaad ibnu Bishriiti obboleen kiyya kan islaamaa akkasuma duba gartee namtichi kun nama rabbii subhaanahu wa ta'ala qur'aanallee qoma keessatti isaaf qabee nama duba gartee jiruu tana qur'aanaa wajjin jiraachuu bare wanni duba gartee arraan tana xuffaazoota keenyarraa barbaannu kana akkamtuman sahaabaan duba gartee dhiiro yeroo isaanii akkamatti bilaashi dabarsanii laa gaaf tokko rasuul sallallahu alayhi wasallam ghazwat dhaati riqaa irraa duba gartee osoo deebi'u jiruutii aduun tun itti dhiitee bakka takka qubatan isaa fi duba gartee sahaabaan ergamaa rabbiitii wajjin deeman alayhi salaatu wasalaam hoggu kana gizee waytaanii fi duba gartee lola sanirraa deebi'an gurbaan tokko kan ummata mushrikaatirraa ta'e lola san keessa hin turre sahaabaan lola san keessatti jaartii isaa booji'aniiti deeman hogguu kana gurbaan maal jedhe laatii fi uzzaadhaan kakatee hangaanii fi jeeshii nabi Muhammad tana alayhi salaatu wasalaam isaan keessaa dhiiga dhangalaasuu abadan numaan hin deebinee je'eetii muratee jala duba gartee namtichi kun sahaabaa isaanii meeshaa waraana isaanii lafa kaayyatanii duba gartee hafuura baafachuuf bakka takka isaanii qubate arke duba gartee moggaa irraa bahee dhaabbate hogguu kana rasuul sallallahu alayhi wasallam maal jedhe mee eenyutiitu halkan kana waardiyaa dhaabbatee nu eegaa bulaa jedhe hogguu kana Sa'ad Abbaad ibn Bishr akkuma beekamaa ta'e wayta rasuul sallallahu alayhi wasallam ajjecha Ka'ab ibnu Ashraf keessatti mee eenyu hafuura na baafachiisaa akkuma jee ture ana jee harka baase ammallee duba gartee ergamaa rabbiitiif awwaatu irraa ifbadu deeman yaa ergamaa rabbii ana jee alayhi salaatu wassalaam Ammaar ibn Yaasiris radiyallahu anhum wa ardaahum ana jeetii harka baase hayya jaan sahaabaan hundinuu hafuura isaanii baafatan rafan hogguu kana Ammaarin maal je'een Abbaad ibnu Bishr yaa Ammaar halkan kana khara duraa kana rafufetamu halkan gama booda rafufetanaan ani halkan khara duraa kana rafeetiin gize halkan walakaa ke hirriba na khaasi atiitu gaciisaan haafe eegaatiin bulaa jeen haa je'een Ammaar ibn Yaasir duba gartee rafe rabbiin irraa hajaalatu hogguu kana duba gartee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam halkan kana akkanumatti ta'aabuluu sahaabaa isaa hin barsiisne halkan kana duba gartee akkanumatti yaaboo yeroo ifii tana gubuu rasuul sallallahu alayhi wasallam hin barsiisne haalaa fi amala isaa irraa dhalan halkan duba gartee fuula rabbii dhaabbatanii booyuudha isaan barsiise halkan duba gartee jecha rabbii kana dhangalaasanii qara'uudha rasuul sallallahu alayhi wasallam isaan barsiise yaa Allah dhiiroo jeenota akkami guyyaa diin rabbiitiif wareegama kafalaa oolan diin rabbii keessatti lolaa oolan diin rabbii keessatti da'waa godhaati oolan khidmaa diin rabbiitiif oolanii halkan silaa duba gartee hafuura baafatan rabbii isaaniitiif kannan fuula rabbii dhaabbachaa bulan yaa aboo jiruu akkanaa tana maaltu tolchee tana duba gartee rabbiin abba fedheef kannaa rabbummaan subhaanahu wa ta'ala guyyaa khidmaa diin keessatti fixanii duba gartee halkan fuula isaa dhaabbachuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf haa kan obboleen kiyya kan islaamaa duba gartee gizee Ammaar ibn Yaasir rafee sahaabtichi kun ol ka'e Allahu akbar fuula rabbii isaa dhaabbate aayata rabbii bareedaa kana dhangalaasee gale yaa Allah maaltu qur'aana rabbii kana mi'eeyse wayta duba gartee teessee qaraatu maaltu qur'aana rabbii kana mi'eeyse wayta teessee qaraatu daran wayta salaata keessatti dhaabbattee qaraatu ulamaan islaamaa maal jedhan qur'aanni kun gizee qaraate minni aawaa jedhan ammoo qur'aana teessee qaraatu daran gizee halkan namuu sirraa rafee khobaatee dhaabbattee wadda'attee mudawarqee bareedaa uffattee shittoo tanatti leexee Allahu akbar jettee salaata keessatti qaraatu wanni waan san daran mi'aawu hin jiru jaan maaltu jennaan maalif jennaan salaanni khobaa isaatitti mi'aa if dandehe qaba salaanni khobaa isaatitti rahaa qalbii xu'maaninaa qalbii tasgabbii qalbii halaawaa mi'ooytu if dandehe qaba tana
mee salaata khushuu'aan salaatii jarra biilaali salaanni hangam takka mi'aawaa huggus beeta yoo ammoo salaata qalbiin bakka dhibba takka bobbaa kan salaatu taate wallaahi alazim mi'aa salaata irra ga'uuf hin teessu obboleen kiyya gaarii mi'aa salaata irra ga'uuf hin teessan mi'aa salaata kan irra ga'uuf teessu wayta ati khushuu'aan salaate wayta waan qaraatu san waan afaaniin dubbattu san qalbiidhaan gallalaalaa qaraate mi'aa salaata ati arkita tamaam mi'aa salaataati as jira qobatti qur'aanni ammas mi'aa if dandee qaba na'am wallahi qur'aanni dawaa qalbiiti qur'aanni raaha qalbiiti barboo waytaa ati mi'aa salaataatii fi mi'aa qur'aanaa kana walitti idaate yaa aboo maaltuutu si dhaggeeffama tana mee atummaan jarra beeti ilaal mee halkan tokko ha'iiti aayatuma beetu haa ta'u maa aayata lama sadii hanguma beetu maa suuraa takka illee hin beekne maa qul huwa allahu ahad hin beekne mee wadda'adhuutii ha'iitii rakaa lama salaatii qur'aana san sagalee tee dudurrattee suutatti ol fuudhii gallallaalaa qara'i wallaahi raahaa takka addunyaa tana keessatti arkitee hin beekne arkite gaaf tokko gurbaa tokko gaafatan gurbaan kun maal je'e taabi'ii hidhanii alima beekamaadha ani addunyaa tana keessa wannin jiraachuu fedhuuf wahuma takka qofaafi jee malee wattakka irra kaayine jee yaa aboo maaliif jiraachuu feetaa jennaan wannin addunyaa tana keessatti jiraachuu fedhuuf waytaan duba gartee halkan ka'ee salaate mi'aa takka raahaa qalbiitiin arka waytaan wadda'adhee ka'ee aayata rabbii kana dhangalaasee qaree raahaan takka addunyaa tana keessatti arkadhee hin beekiniin arkaa addunyaa tana keessa gammachuun salaata halkanii keessatti arkadhu san qofaafiin jiraachuu fedhaa jee yaa Allah yaa aboo halkan meeqa kan akkanumatti dabarsine halkan meeqa maclayaan hin dabarsine halkan meeqa duba gartee waan rabbiin hin jaallanne hin dabarsine mee halkanuma tokko mee ha'iiti ilaali wallaahi alazim sheena bocha mi'aa bareedduu tanarraa an eessaan jira raahaa qalbii bareedduu tanarraa an eessaan jira jetteeti duba gartee sheenaa bocha wallaahi alaa kulli haal Abbaad ibnu Bishr waan ergamaa rabbiitirraa fuudhe haalaa fi amala bareedaa ergamaa rabbiitirraa dhaale san duba gartee hujitti hiike ayata rabbii qara'u eegale hogguu kana mushriktichi duba gartee halaalarraa xiyyaan darbate fuudhee xiyyaan dire salaata keessa jira qur'aana suuratul kahf qara'u jira fuudhee firraa buqqisee darbe wanti takka illee ittiin dhaggeeffamne ammallee yaa'u because qalbiin isaa kuttee jirti ayata rabbii tadabburaan kutee jira salaataan khushuu'aan kutee jira watakka ittiin dhaggeeffamu lammee isaa fuudhee itti darbate qara'uma jira ammaas qur'aana ifirraa buqqise sadee isaa fuudhee gizee itti darbate ifirraa buqqiseeti duba gartee salaata karatti muree Ammaar ibn Yaasir khaas wayta Ammaar hirriba akhi inni rifate hunoo qaamni isaa dhiiga qofate jira yaa Allah salaata rabbii keessa jira xiyyaan dirame watakka ittiin dhaggeeffamu ammoo dhukkubbiin itti dhaggeeffamtee salaata karatti mure sittiin fakkaatin yaa kana daawwachuu jirtu wanni duba gartee salaata akka karatti mure isa goosise yaa obboleen kee kan islaamaa inni ni dubbatamaa jira yaa Ammaar kha'ijeen yaa aboo maanan kaasin duraa kana taatu maan ostaa jennaan wallaahi je'een ayata qur'aanaa kaniin qara'u jiru saniin karatti muruu jibbee je'een wallah silaa duba gartee salaata kiyya kana karatti muree numaan duba gartee hin dhaabne hirribaaf sumaan hin kaasne jeen wanniin akkaan karatti dhaabuna godhe dhiiroo gurbaan kun xiyyaan na darbatee na ajjeesee amaanaa mas'uulummaa guddoo rasuul sallallahu alaihi wasallam na kannate tana duba gartee an amaanaa tana dagachuudhaan hifadhe an duba gartee gurbaan na darbatee eegana ajjeesee booda du'uudhaan if sodaadhe yoon du'e amaanaa tana duba gartee namtichi seenee duba gartee adawii nu seentee nu cabsitii jechuudhaan if sodaadhe malee dhukkubbii xiyyaatiif takka duba gartee du'a sodaadhaafi mitii duba kaniin salaata karatti muree jee Abbaad ibnu Bishr rabbiin irraa haa jaalatu duba gartee haala akkanaa kana qabaachuu ture duba Abbaad ibnu Bishr kun rabbiin dalagaa toltuu isaa irraa haa jaalatu ammaas duba gartee أولياء ربي تراتك نما ربي سبحانه وتعالى أولياء ما خلني في الراتك ألا إن أولياء الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء ربي تربي نبيسس جاللو ربي تإرقام ربي نتهمتنا دوبا قرتي جاللو ربي واني إسان صداتا واني إسان ياجس تكالين هنجرو إسان سنخمج الناس فا إسان ربي ويتدبتو الذين آمنوا ورقان ربي تأمني جرو وكانوا يتقون وربي إساني حالا صداتا جي دوبا قرتي أولياء ربي ساني قاطك رسول ربي برتائي عليه الصلاة والسلام إسافي أسيد بن حضير رسول ربي برا تعاني هل كان أكان دكنا غيس رسول ربي برا بهني جزي ديمن أولين إساني إفتي دوبا قرتي إفخانا جل أصودي مني جزي دوبا قرتي أدبهن إسان لتشوتي فو أولين إسان هكاكمن إفتتوني دوبا قرتي ربين إسان جالتشو الدنيا رأسو جراني ربي سبحانه وتعالى صدركا قربا خنا والخاصو نمتشكون بكا قد ربي براك أباتشو لا قرسيسا يا أبو أنا فاتيه ربي برا هنجمتك بكك أنا وانجا أتنقافي سيفين إسا والله يروتنا خوتي سيناتي اللي دوبا قرتي هنت مرني إن شاء الله فإن ربي قداتي يوتاتي torban dhufu sahabtichi akkamitti duba gartee wareegama kafalee lola yamaamaati irratti shahiidee waan jedhurraa jalqabne waan achiin boodaatis walillaala as'alullaha jalla wa'ala an yaj'alana mimman yastami بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح